Nermala Kenyam ka nasdial kontin barwani lingwasme. Bia kamal ka Nuer online TV channel and manduni shan kwasnyang mlanong rwashne. An wale shan ka waro ka pairo ron kine dangro jandang redubakel. Bana ripo ni ki latin kon tilorodian ko deling bana ka kwen ka jan gwasmene. Report kaname bi courage ka kui Quarandana Kev Jonglei, Dr Riek. Dr Riek chaja admit dulwal, janang dulwal ka Kenya ka capital Nairobi, jadulwal winimi bana jome bana jeling. Bana rach ka kume SPLA IO, Ramadana cha kwanyka Nasser, ban rach ka kwili da dan ci tuwo ka Unity State gwaz mi ci korja tokten kam kuma SPLIO kana kuma SSPDF kan ler kon ban lingwaz mane chana je tok report nyam men bana focus tin ka jan gwaz me baladung Governor Dr Riek. Dr Riek jan kwaren kav and Kev Jonglei State. Dr. Riek jen ke report chalat radio tamazuch chajan nang ka Nairobi yanang ka Kenya. Konin dang rotin pai we chana bai tinin wo cha Dr. Riek chaje admit dulwal ka Juba ka kore chwanyo ko manang ka ja ka Kenya krenyal. You know, Gwasidan can release officially any statement and on what they don't let the family members come and show the lad came and talk. Come and chalat Gwasame. Dr. Riek wajen take Jamie Parika and on a Kajoran chalat and it continue officially. Tintika du county. I should come down a quarter order. I mean, Guri, the Colorado quarter, deputy governor. Wudishala Wilson Wall Gajang Jaram Dan Chido the Tema acting governor ka Jonglei State. Che radio Tamazu Chaga Joganone Guam Chigaritin ka Shanga Diok ka Jok La de Colaro Pan Chikalaro Dr. Riek can take a stable condition at Tema. Kani Palamanana shalat ka social media and wajani take a critical condition agenda mo she talk agenda Riek Teleriek. Chikalaro kani governor can collapse can pan and on. I do not can take high blood pressure. Allow take a dirium dok allow dirium. And on guade jaltin ka duk kanti ka wood a bore. And medical check-up. And then on Guadame charge Nangdul Wallan with me bore, trying on Mananga Juba, then go chorus Yaguino Banang Nairobi. It was in Guadadan and Kanawal Katintamaki Mother Walton, Kajiripo Danachan on Guatame. Kanichi right check Governor Kajan Changa Jokomakurunwang. Kani the governor is feeling well, Katara and Kalat Kaja. Ramkem la senior state official Michelle Logono Bashir Bajalar and ono Chelado Nena Jena Governor Guadadan and Jagajuitin Jagajuy Kadu County Jan Guadadan Jagajuitin Kadu Fadirin Winimi sorry Kadu County Guadmi awa tin security meditated Jan Guadan Jagajuy the Tin Nomona. Chela no talk pan go she governor she point take a joy could do county. Jenny to governor take a story doing high blood pressure ladirium. Ta de ka front line ko Jenny Chanang naga front line and Dr. Riek Jen Guadan Titin and she can go Jen down a ref high blood pressure. Kon winami wajom did a long key jom jagger. And then Guad to court and Marusne Danny, pain la beja mat.
jen Jordan jika lar na money jene whether ka kwi ko ran to work no che governorship ponde che mo ka ju ke che mi shetman chal ka hypertension ala dirium so no mo mishalat kani ka kore me cha gu jino jen che te ka ju ka jen duk kanti and then shai yu nang ka pet cha nang bor ka je lat ka kore yes cha chu nang karen ya la United Nation mission ka South Sudan la UNMISS cha nang ga juba gwa mi mo wa chu family members you can chu lor ka chu kan nang na ka Nairobi ajan dan le ro da na mon ko kan jona no man cha la do je ne cha je lueng ke food poisoning kan she true ka jodan cha la lat ko report dan cha lat gwasman kan ni governor kan suffer ke food poisoning so tell me she not jen joran kalat batchi ten ka high blood pressure ngai kon dia lendo Dr Gai ku jen kwer ndana la kwer jongle ko dia la ti la ro ka jongle ene lia di de tuoke we ne ka lo Nuer keleu ankor tuoga ni jen cha use la instrument kirma yadit ko ada gan wari dara kan ko re de korche to more de jenen yen mate kote ten kaliu galoka ka kwiko gorga jen ode lo nwela de je kef kaliu de kan control in that area ka cha jen no jen do badan wi ko nan tema na liu na ka je ka yos kan jen na lat kon me dan no men gorga lo nga self kir me yadit gorje no ba gan wari ke dien wari ka de kon be jago buga dor ken bugan ka tuk ko gorje no cha je bibel bin wari wet dakaro dien ala ken chetam right now ngam nok ka dak gai kuko kada gai ku lu na ke shode ko jaram dana cha kwai ka jaram dana me dana shi tactic ni che ka use ko ngai kono me dan me che ben pin so me cha ja kwan kir me nyama cha kon lel cho payam cho ka chak payam to wan na me it was a distraction no kodi ramadan na ko na la daga na la te top ni ke daga na gole ben na la gwada ben na la gwada me run ba sha berizi lungo ba ne de te ya che karar karodien kume mi sha lugo no ken yan mat so jen robel adaka ne te wan te jalkel ba kon daga no yen ete ka ne te ba mu ga payam yen ba ju te ka gwadun bu kume shu deal ke ye individually shire meda na shire laden Dr Gai Cook right lade jeno ken jipa yam ko kena kon lad jeno chu kume che yuken che nguk che wati je ke ngoda kuken yuken save chu mena temala salaries mano che ken ke unity ware so men bel kon Dr Gai Cook je long ata da na don kwa kala use ke je kin mi yadit ko na kana che lia to ko tet ke den so report link kona hob kon te dial te ngajeno point de pole dunda high blood pressure korade is in good health right now so tele problem jen tadan gode lari ke ya and wo tele rek mentatin wa tele kon kanan don ka kon batin jen gadiriam korwada jen tadan chitwo so na me de kon dia tika ngaitin katin kontin ngai kon kan lat korodien lere do gwazmin ban nyakel ban kulu ka breaking news ban right kaman chalat kweren cha kwan Nathaniel yet cha kwere cha kwan ya dorar toch shel cha kwan gwadme ba dorar ba nyoga yekel ke biya mandanen jalat gwazam biya jalin ko se report dan cha nung ka report ma ba ko be kon dia la ngajeno what is happening no de kon dia tikengech Kenya Nathaniel yede jen de Ramadan acting chairman ki kwar chimana ngai kondiale alajan la order la ja tube take order la tube te sha logene la kwar dan la kwar Nasir Commissioner Honorable Galwa Lew jaram dan la kwar medan cha order cha tub no an order dan ja tub gwadme be nyoy ken adinen Nathaniel yet jenme na ram ping gwadme jen ramdan pay kwany chale dorar toch
shay jen che right che jagor gwat me ler nathniel yet ler jetas lo ach ko jen cha ja kwany cha kwanya la kwar no bana report an che kulat gwat ban je kul linker no ngumi cha gor ki ngumi cha lat ka ja report me no go je no be nyara yekel ko bu kon dial chuti ka ngech ko ngumi cha lat jen ramdan pai kwanya la kwar no ko ngai kon dial no mi cha kware kwan yes la gor bi mandan la char bi top so mi te ka ngang nom ke te ga ram retin bi de lat boni no te ngang nom te tin chan be in ball no so dial ran ka go no be kalat so na me jen later dan banaling ko se warga mo gor jen fonde dien nen bo gwad mane nathniel yet jen se warga edan che gor se kwar ki commissioner and tere which ka nasir che George ke che kaption cha na ron te kaption gwasa me acting chairman and commander in chief dunga spilayo no ke warga edan che gor ka be Nasir County Commissioner nyam be George ka be commissioner den be nyok ka mo kwanye shawar ga mo kulo gor dorar toch shay chela do nena jani warga me warga mi la no chanok an mandanan chugor ki ta dan sha kwen ke jen ajani sha pon men danan cha kwen la county commissioner chajanok ki men chalat o yet nat nilin go jaram danan bi Nasir bi roi ke jen gwasame ko kuma spilayo te jo ma cha gulat gwasame jaram dana pai kwen ki kwar dorar touch shay ka jo chalat gwasme kenyam chane ngaje no take disagreement je talk ne ka chane dane talk je but what I'm sharing kwa share dungde and kwar dana pai kwen gwasme ni former commissioner kwa kujino mo dong chaje resolved lo dong jala kwar Nasir on tema wala ngode but men cha gor gwasme jandana ba gor no ba nywa yekel chana weten she jenna mandana pai kwan dorar toch yala do nene jene ler ne dial content kan Nasir ler kamal kan dial jo kan o dio jeno bana chonkel ka bana korban je terke jitaran kemat kon dial cha use ke ye cha use jitar anu biya la dalet kene biya jelat ajante ka tanat ti sha weekend cha ka yar kume ana de can mentioned kana vision as fele maigo de kana yar so kujamo shikom shina mo shikona bugor ano de kon jitara ande kon ga jako biga kon ter ke biga konek ajana mo chechong ajana kanere kon kwa cher kon kwa ka watch ko chiko rande gang kaneden content kwa progress dun kuma SPLIO kwa jele yaraken ajana SPLIO force of division 3 mene pin general Peter Welchol loal kanen Nuer army of Nasir County mente ka commander dun kang makanadang ajane entame etam ka kon ko bana gwantar bana je George ka Nasir kelio ko bi civil population but balwar ko kan like nyadien ke charen kelio te ka konon ko kon bi ka logone jane kon chaga George right now tana ne dial to the desperate situation we can wangdan mishana be let tel drum bana ne kon bana ke jakob bi ka gwa ka je di jogono ne ka jodan chalat ajana bana Nasir County headquarter ka bol ke bure be buma bana jelo jok but pin kume SPLIO ajane kon kel kon dial ngal jano bana tim bana gwantar bana je George ajan jo mo chela de jen ajana kume te ka SPLIO bume kie we kela gwaso jen tada la de jeje de ko larno tilada gwaso me o de na de ko kel de kuma dara jal kel kitchen chicken de jal like gole okay na me kel medan me cha
county commissioner nyam nasa county commissioner nyam me cha ja wojene ka warga yadana cha gor na shana tanelu yata jogo no chine radu chine billing James Galwalo but you come menemi she first by president Dr Machaten na cha kon barar katijin ajane nyam yadana cha lara no mona shayu pelene telegwa cha nang tin me chi gnyo nyur me chi ramedan me chi nyur no me chi gane kak cha wotele dek me de gwa da ro mo kari karwa da ka kwida apal ka no mo shayu pel ba ta me e order dadian me be kana tanelo yet perino mi mokora alien ko ja ponya la county commissioner na me agenda na jikana lat so me dong gwaina ka jen kwimishi kana me de laro no ala ram kweren yam misha na jogo no ram me alele ben pin cha jungi jeno jen totally jikwa kuro wo ko kume wo bi alet kel yenetin kontilla commissioner ko former commissioner take a power mudit ka take a long ka ti diala kon latke daram pay kwan dere je lokade kan let kel jen ta dana let kume ke je so me cha wuch dong dere gunne duob dande ko nyam ko je na moni midetin okay me siasa ki politic cha nyodane de laro ne me be ne ka duob me ram me cha ne ngat ka duob me ne she mission kene vision kume spela yu cha je bilalet eno mo yo mi she me jen lo de la to ko ke ba chwe ka ti ke chuon ko dong de re jak so no mo la teten enyok ala anwo ba nas baram me ba ja pon en ngak bijina kwer ne na ba la ko na ngaje no la ti ke gap ne tongwan la goro de community wana mo nasir community ke ji asfela yo ten wana mo de ka dil ni la kaneno kwerana bana kwerin bana je kwen ko la ti kurun ba chang na dor ba de la ko no kon dor teme na ngaka belo ben pin ba ngak belo wonyam no ba new direction ba ji de lela lo jen do ba de na wonyam ka jem ko na mo la titin ko kwerchi forever la rama be bram le ben don ki kurun wan ki kurun nang diok ba dien bele ne ben ba den wo na we ko yo mi akwer den ba resolved ke bana lead ko be korbo to kamanat karodian ke be take division na mala jega lon ke la beje so na me agenda le ro da kanasir and I open no ti dial big go shirmana na gor kon diale ano de ne kon diale ke te kajan do be kele mo we dana dong de which da ta kamal ke je ke de na let ke je na me da la kel ko de yen dial te ngich kamandana le ro da gwasa me chana jen one can report 10 jack. Report a jack a breaking news ko according to talk. A report me benwa ya kele no bella jen korana to talk come kume SPLA ayo kene SSPDF and koromo kormi bej ka chinachi gluten re ko mo point na karwade chimana na ngai kona eno ne ko na chu ni chang ana gwada na chike toktin kane de ko la nuere eno ko nuere kan chitu wanta ma chadi yin kam ken karodian so just chana report yana guje no ngum chora lat eno no ka breaking report e chitu na pan ka jo chalat take a kurm jitwok ano kegwit county and koro mocha commandery kume SSPDF ano shakanak Canada to tin chanak gwasame ano kanware kanware kurja to kam kume SPLA yo kan kume SSPDF mshiji SSPDF chiko kume SPLA yo chikana makagwit county cha commander dangro ki general de ko la dongo commandery wun mishale kol na kwang kan is chief security mishale palkan kan dangro wacha ye ken cha gabat ke cha kan ka cha mai tungwan cha ga kaf an gwadan ci korche tokten right now de ko kula te janana ngum liu kan ware karodian awo shin ware shikan duwo badan de kan tayamat ke shikan apel wa gore jan wo bi karodian na karodian ko na mene chala na karwa da jin mi dan mor wi jama gwadan tetin ku radadian kula de kam sharan dorun jala shal kana mon shere kami dor ka kon ko jina wo boliu ku dodian
ana pelene ko just ko nyir da mor is better mi ke nyen jidura kel mo kada mor che jala tok de ngwana de ribet ti gor jeno de bat ki de control ko bom na mo che de gwa so ne me agent set report and chitwok ke git county cha commander kul na kwang kwan cha jana kana palkan kandang ro cha kan wa kan rin kona kap ko kur kuma SPLIO waji kuma SPLIO chicken PKM machine gana kaf ka AKM ka rifles la match AK47 wani gana nak wa chicken bonu bana chicken ka kap ka chicken captured ka kuma SSPDF sa report ko kan utility kan dial kan wari chi report megwa report mi jiak so na me jana na gode nya yakel an bana je ka report do dien bana right ka kwi dor shalka mi apanal malakal gwan mi tet cikin yintin ka jang ani gor no bi next support bijeling ya temal